can say Mr. Prophet Dr. Ogyaba any more fra. Omedi 13, 14, 15 rebu at the petumi. Dia meka no min change manu no crack. Enti dua na abono omo abone besen akomo so. Se eyam prese o rebu the petumi dia anya oguso. Gamo se onye bribi sa na ye ntwanteso ana wo to Prophet Dr. Ogyaba so dia anya tiri. Se ebota ani moja na di ehia. Ama abofra beto awutwa mu. Ana ade to Prophet Dr. Ogyaba so oku pada dia. Ewurade ma emoja ni moja eni ehia ama ba to awutwa mu da. Se wo bodua na wo refi se wo so wo ma ba ho. Sa wote sa asem we sei na ya na wadwen yo sa ase intimacy empanimfo sei sa asem bi wo ni adanse a ikabi na dia adanse ebi di kansi ama Ogyaba be ka sa wanya ntabo eze sei na o masa ba bontin be de da sabi yetime defend Ogyaba sa asem we sei no Ogyaba nkura no omunye omu firim sebo otuba da ho a etimi sa ba wo so munya Ogyaba ensem o mekeka na saye no kura dia wonhwe bibi no one sana ogunya meduma ho fi ogunya meduma ne adifuduma woni mase ebasa na sabi ya grufu anim edutwiri fam na sanya no kran so bia ene mo ma nya no kran Prophet Ogyaba Obrempong Prophet babia wo bia no a wo hwebe no enema bi esisi wo wakwemu a I think say wo say wo hwe ni ye na nsem wo ye hu say problem bi esore wo ne oba bi ntam e ma nyame ye wadom e ma nsuonyunu etogo so ma bibia ye kama etini enim say bibia akwakoda but say no ade na sa sori gidi a bibia du na koye case akoye duabo ensem no the more cases ni ade dey ba na exposes ni bebre na na e ba bonten menim say oye vociferous oye obi a asamba oye very loud pa menim kwa nga be fa so a eneyu betimi adum gya no are me sre wada se bibi wo na betimi ayaye because social media dey da wo sa no se be asem na si wo dem na obi animu dia ene edam na esi bare babontin dia obi da no betum dia ka wonsem ebia ne se yetie ya ye ba bedi hu ko na busuafo Prophet Ogyaba ni sensem na ye be ka wonsem e wa ha na of course ye to be nka we abra e be yisusum afrim e be di susum nko sanse de oma deep spiritual direction odifu a odo the deep spiritual direction e na wo ye manya ne wa ha me ne be twetwe ko fi pare to so na afei ye entwetwe nko odifu Obed Asante manya ne na ye ba we twetwe ko odifu wi abokode oh nyame adom support ere yankopa also nyame adom enesi asanhye bio oh ebe ne da adom nti ata nde emfo kale de ya adom fa ya no obre oh so de talent nyona oh talent nyona o de talent de edare nyamena agba ya bochefui abia no so muso awo de for na sema so say ma o na say tire ma ai because Mr. Poku de oni papa ti me sema madawroma say say ma de amo manembra that's odi for ye no sunsum ni ye twetwe nkomo kakra the last time buy ye di sunsum nkomo pa ma akire ye ye wo sunsum na e koya ma ne ko wie se wo de uma deep spiritual direction direction bia no odin a otum se nipa bia susu kura se eno ena be gi nipa afi ni ha ne amanim eno oye de bo nipa ama nipa afi o ha ne amanim oda homa e de nti na mo asofo no de bia mo ka sunsum sem kire because e de enim se ye tu se o honamu ye honamu fo ye ni kotu awi se ye honamu ade adita mo asofo de bia mo hye se ye ntu sa o honhom fa on se Paul Kasimbi wase yenam honam famu de nanso yensa ye tuo ne tu sunsun okay Yesu Kristo so Kasimbi wase e kire suafo wase ebra bi ba wase se de musole eja no ewo bipo iso anase ewo shiadaim nemu ba mre bi ba mo ba sole eja no sunsun mu ni no kuremu
na de tie ne se enipa ankasa no ye honhom okay enunti na wo se ya bro abo a ye bo no ye bo no sunsun because ade bi be pie honem ni no edi kan si wo sunsun wansana apie honem ni okay se bayifo be kum nipa okun wo sunsun okay ansana apie honem ni se bayifo de yare be to obi so a sunsun wo de to no so se obi be se obi abrabo a sunsun wo se no se obi di ni obi be ko obi wo se nipa ne se no won kuno ofo ha woni amane nto no so a eye sunsun nipa no wo kene kra okay if se nipa ya namu eye honhom because okra no na ti nipa duani mu okay enti okra na mani nipa ye nipa se okra ni fu nipa duani mu pe why you dead you be feel say emu anade asai nenu okra na wati mu no 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 de wo ko no no de wo bo no wo ye bibia enti se okra no eti asem da na manifest for the peduani mu se eniema papa bi esi osunsun no okra no enya ne papa na pie honemani enti na obi abedi ye honemani a sunsun wodi kan die sunsun na kra enya sika sunsun na kra na hu ye die hu ni monyam hu mpaja na pie honemani okay enti on se obi wo hono mo otimi sudaye na wo se sika otimi sudaye na wo tukwai otimi sudaye na ne papa bi aba na brabom eni ma bi koso hu ni ma fefe nko a but obeso na se enimu sa sunsun no eni ma papa na ni ma da woni mu a onyankropo twedi ampo asese ya mawo wo se wo fa na wo diso asase we su no eni na wo kra no ehu okay if you say okra no hu na de a eni we no ehuru enti okra no hu ne pa eni niam afefa eba ena ehu na etwatire wadwene okay etwatire ni padua na ma wo so ho da ena ma wo so ho da ye okay enti se wo working spiritual na wo yam adwuma nya odifu a woti sunsun sama sini sunsun sam ni akwankyere kwa fa ni pede ni pa bro bo fa ye die no ni pa kra iso bi se mi odifu asantia na se difu ni yam adwuma ma afa physical no na manifest na manifest okay se to asi dia ye kra no na nante wo ye da yesu mu ma oh yes etwakire ye ni yehu oh yes oh okay on say okra on obi hono mo asabe o se oda onso daye ebi wa sunsun no kra no ya chei no ya capture no okay entin se sunsun sa ba ifo capture okra no ana se de okra to sunsun no fiase prisoner ebasa okra no enya hoto entin timi nkon confirm formation ema okay omo so daye no sa omo so omo refi ne omo so omo refi no chere sunsun no ya siw sunsun aso efrem sunsun mani okay enti wo hunu de enti se wo ba wo hunu yare ya ba wo hunu amane ya ba wo hunu sade pa na ya ba wo hunu de wo hunu ansa de na ba sade na nye okay ye wo ho akwankyere da wo hye ye bi bi wo sunsun mani ene wo sunsun aso na wo hunu de wo sunsun okay se na ba ya wo so dae enti na mo se bi pa ya wo hunu nti wo de bia wo kra ne pie okay eko chinchini ko formation ba say ye boni o say papo e be catch na adwena na be catch ni padua de bia wo be de bia na ye da pot ye be ka say wo da na sunsun be pie free wo mu wakwa nante apenti de bia empo awia se sie ye to ye di komo yi wo de da wo kra na be pie evi say ya kra na ye sunsun atie ni padua na ma ye ni pa wo and se say na ye to no say wani bie dia na wakra na de wo ni padua ni mu kwa na ye adwuma demo no the moment ya wo beda pe no na wakra no afi o manifest or spiritual na wo pie na afi na o capture ni ma bi o twene bi fu nyini e de kire wo okay enu nti na wo da wi mpa wo tumi so dae e ye sa na tie enti wakra no na ye hu enti so bi betumi a ye nipa bibia se bayifo be kum nipa me say bisa boku wa de na ho da wonu kwa fa so bayifo kum nipa omukum ne say ekwan ya bayifo fa so kum nipa ne se enam se wo ye wakra na wakra ti nipa dua mu di sunsun mu no
of flower claro. Okay. A bow din flower claro. Okay. A do not say we nim dear. Eh because no nim o guy name because din be a different permanent kind of never na claim. Okay. Enti no obo afre. E bi also so we nim din. Na no something ma wo kra no. Ehunu ba bi ho na wa frɛ no. Okay. Na wa twe wo kra na ba. Na kudi bi e wo so wo de bonu bi na wo de abono. De abono. Se tuo se abao se eje se sekayo no de aye no. Na a take effect wo na mani. A take effect wo mani. Who? Enti abayifo frɛ wo kra. Ya rie no wo de to so a no wa ka se enipa so se ene ya de ya rie to so. Ene ebe ye bo wo kra e bo wutuo se wo ebe ye kun ni ya set o ma shata ma to so. Say and the people that do a wo obra bu no person wagye wa dwuma otimi ba udi kase ene ni pasmesi adwuma ne kura wo no didi ye do yempe wo gye ani monyam ana wo pagya do ana se sebe o bet na busa no so eti na adwuma no adwuma papa ne yagye usika ne obobodi no ma frɛ usika ma gye usika frɛ wo nsam wo kra no se aya akwantuo ne pese se wo bet na fia na sunsun mo waki aboat na se wote abrochie so sunsun no ya boat na se wo gan hwe onim enche na nsen ya mai bi fra bi fra abrochie ba bi ala o ka sa mi hwe sunsun ma no na me wo sunsun me gye ndin so hwe na hyebiri hwe na kram he na brabo na sunsun obi wote abrochie no se be na wote Ghana ya boat na se wo abrochie ya boat na se wo ha na onim o sei okoye na hyase no enema koye ma no sika bi bia weke kese wase adwuma kwa kese ebe budu so ama enam so ma sabo ti ba fa nipa be 4 kwa brochire ba sese no enema bi bia weke ma na me hwe mu no sunsun no ba Ghana oba he na doya obaye ni nipa bi se adoye na obaye no sebe owo buru so ko betumi aya buru so but what the kitchen na man no e sunsun what na ko sunsun fiase adina sam se abrochira na no ni kwan se what now enti no mo na bagan sunsun no ya bolot na se enti sunsun no ya mo sa keji no enti what the sunsun fiase why ya adwuma ma no odwo ko e na adwuma sika kaka no abre obi adwena ho se adwuma na wonim se obi ba mani mo entuma keke sebe wo to ye fra kontium e be che o maamefo maame miensa e na o de be che wo ba ko se mienu no o de ma omo ne ono ankasa ne maame no ne ba ko ka ntuma na e fa che ne de no e bi sunsun no o da strategy kasam ama ni si kasam ni bia ko fom kro wa sitra ni bia ono so e ba mani ma wonim se wo ye na de ya sabe abusuafie okwako osi wanya sika ene nyame adom na start ye enne ya no kase ya de nsa no mato no so o ma na ba manim ya de nsa no mato ase no so no so wa no abra ma me ne se ne ba no na wani nsa no mo o mo de nsa no mato no ai nyame adom ma ye hu duma wo kama de se no ensa no jai na o he de wa na ho aye fa enya agro nini na no o mo frɛ wo kra na mo dia to kra so ti wo kra ni mu a no ma command wo kra nsa kokoda ko enti na afi wo bala be weli padua ni mu a na manifest afi ade be chi no na afi na niam be sisi won ti ase enti adwuma saye sika hye abrabo mo chiri sane sa ne o mani nyina ejina de wo komo woni oh yes man ya me kana sam se owa brochire na so no sebe sunsun ya bola tna se o Ghana unim se obi a wote brochire bi bia weke ma no wo se sika to nsem wo hu wo de sika ne ye e ba ya na ase problem we ba na problem we ba che sa fredi o mo weke ama se ne ma o mo weke te ne ma ama ne ma ni munyamfo kama sebe ne ma no e bia start sebe enum nu bone e bia start na mfo sebe ne ma basa bi hwe sunsun no o de nkwa ne ba Ghana o mo se ne yemu mefe ade a wono wantima ye ne ma ne be ye eni sunsun no ono no fi abayifo ne na yiri fi abayifo aka bum e na o mo se nkra no so as I say nyankopon adom bi guso atubu sa gwachefo nkra ne Ghana fo no makotra no mo ma no sebe manimu a we de me nkamfa enwo obi enim ase wo se
Ntumi baby. Oh yeah bebre. Say be mano. Oh yeah. Face I want. Yeah. Abrabo boni basa. Who say? Don't do omoro. Yes. Efie. Na maminka secret way. One say I say Africa, minim say African kwan ya adwene ya. Ya na enipa bebre adwene ya omo say so tu kwan ya wade ne ho akosie. Ente sa. Ana go for sa adwene ba. So tu kwan na sa wode ho akosie dia na kire say won monton biam. Na kire say Infrabusua biam. Enye maame ne agya bi na wo. Because say abusuafo no ene abayifo ni mo maame die dia. Omo bo maame die kanchia. Ba bia wo maame ma obi a wo bia ne sunsum no omo de ade bi si ohwemu a ba bia mo bi obo hu mo baba enti ma tukwa do jimi fiefo enti se mi fiefo obo a obi kura say owo ye no ni fie enti won fa ne mama menim wo ayu man bi ofa mi fa boche ba bia onfa ne ba ma Ghana hakwada ne ma owo mo nyina enkura miensa onfa mo nyina ma Ghana da so sabe enkura no enyina ebi enya spiritual marriage ebi so num no bone oba na owo mu no wanya spiritual marriage anu oden an wo se wo so da spirit bi de da onfa mo so ma Ghana da kwa wo fe ne mu say eye den sunsun no abiri bia no me hwe mu no spiritual no di fi abayi focus na no mfiri Ghana hako oh yes omo person mu hu omo so a omo gina maame no ono no maame din so e chamte weke a omo mu ba bi a owo abrochi ba bi ote ene nkura madu do a wawo adwuma a oye sika no bibi buo mu hu enti so omo person mo say na no ma yedai o ma say but won so what was say because we debi eye sunsun bambo na wasa ope awose wo pe wo nyame nipa bia na wo difo na sunsun nipa bia wa ben wo do suko na awurade betimi ya fon so hwe sunsun mama wo no betimi ya ye no djuma ma na se betimi bambo ato so ana betimi monitor ma wo ente sa wo boa enti on se ye fa bibia so eye physical eye say mitukwa ya medi makosie enti obi say on ko na busuam ana busuam fie enso obi krom ho aso sabi nipa na yeye obi o kra busuafie wa na wote so o sika na won dey sabi onye nipa wo tu na brabo wa na ma wo jisunsun sabudi onanti sunsun onu ankasa ntumi ye ba wa pesunsun nipa na se sunsun profobia o mo ta na ti wakema no enti abri bia na ma brabo na koso wote wo so be ye but won what akontum so baba sabi ufia usi ni fie petepe ngura diafa eso ba na se wo si fie be mienu miensa ba akompa ni wasi a the way we say na sepe no and so sabe odie no we say ntimi let be frame if I go to baby yeah sabe me say we say poku me say diamond sums na me suma no the problem na no okay me say odifo me wo mam yenu se sia odifo me no kasa me shedem gale na mewe o Ghana ha na wa broche me say o wa broche ana o shedem me gari o wi gale gari say just eni man koye ma no bema wona le te no bema na jan bema na dwene jan no obi ti abrocha no ho kire ne paasa ena na dwuma so ya yi na di wakwa dwuma bi ma mfa ama se no ho chin to stand say o say se bia se na danfo ya no wakọ ne nchen wa fe no ana se wa se no na bi opeka krama no na opeka krama no a inse se sa na oba chi ni ntino gare na otosi wo ene hito one ne ma no mu di ebi na nkwa na ha no yepewe so wonya wote abrochire o otiabuchire ana me ka chen say omma me mfa dof ba akonya de ma no nanka me pe dof be sam yensan sen e de ba na sika sam ofom e me ka je wo de dof ba akopɛ obetumi ato a any spiritual item bi e me fa waki e fa me kwama no e nyame adom kwele de woman ye adwuma oya adwuma but otiabuchire sunsun no me say me hwɛ ye no in the realms no sunsun che say
yɛsisi no ho akwan nyinaa ɛkwan bi a wɔsɛ biebia sunsun yɛsi no enti wɔfa akwan no mato wɔfa akwan no mato ba physical de wɔ nipa ɔkɔba ba yɛato ne pon enti wɔkɔ a nyɛsɛ bi a boss no wo wo adwuma wɔ wɔn pɛ wasɛm o ne no ɛnkana kɔma so ɔbɛfa efiri enti sɛ asɔfoɔ kasa wɔsɛ yɛ gye sunsunsɛm bi a anansɛ obi a sunsun nipa ka hwɛ mɛsɛ sunsun wɔ hɔ yɛka sunsunsɛm kasa biribi wɔ wiase a medeɛ mɛsɛ deɛ mahu ɛne problem ɛbɛ m'anim ɛne deɛ awurade abɔfoɔ fa ne kra de me tu wobɛ sunsun mu kyerɛ me no deɛ mehu sɛ biribi wɔ wiase odi mo Obed yamisha pa na mesha se meka odifo Ogyaba asem na me pese mbo videos bi kyerɛw na yewi ayɛ de honko abujafo se mbekai woman na lady de fe ne kasi ana no one sem by ache NJP somewhere last year mo ana onu Ogyaba back and forth na kofo esusu se Ogyaba mpena no ama yeso Ogyaba tietie sika bi ni ade Ogyaba kora ba bontin ni sema no ka no kra ase confirmation kakra wom ana mi o na o ho kire o mi na me bua o sense bebrebe kesi hu nkomo ekodai na yewu ani hu se kesi asa sorry the allegation bi about bontin whether it is a truth allegation or not or falsehood yewu so about bontin say Ogyaba ni akora be 14 years kwa akoda no evidence evidence wo ho na ene obeka asem na ene hey social media ni say ye ema Ogyaba nkwada no buofu abusiafo ema edua bi a ba ko abokesi no enya akisem ketwa na kesi obo ni dua no kesi so ababontin wo TikTok or the TikTok conversation abegia tum se ade no ye no kure ono wo evidence na dua na omo boy de kura na o se ko mo bodua no se Ogyaba nye sa ade no a dua no nku Ogyaba na omo ye se Ogyaba ye sa ade a fine but so Ogyaba nye sa na gende to so a dua no kuro enzo no enchino ne nkura busafo yenko ne yenhwe time akesi e ka so wa 14-year-old girl na afei TikTok conversation ede Ogyaba junior pastor edu abono ye mra metos nti owoshe ne be ma ho no am se wantumi a woshe ne ye na odeta wo ne pepa ho nti moja no na ekota wo ne mo nti e ho no me hu dream na me start say Mary County emba na oni nkwala na oni mo ba fie oni na na che se ade oni o mo be ye no nti ebi wo na wahye da asoma no nti na manka ho asem biom ye fa free honum se na the same PA na ono so meneneti ono so ye nkrani ye friend na ahyele se na oni PA nenim PA ni so nenim nyina ahyehye na nufu nyina ahyehye nefu apie kura me hu ubisa na ono so nka ne kre me ye ne rough kra so onyima me continental on be se na me so menene nko ye ne rough ni ade osi mu enu nyina wanyem ono so anyem osi o abra na yire wo osi sister kuku amenyem. Now the whole world Obia be hu say Ogyaba, you are not from God because who go dria we are now sorry abegina o say abosom so me yankwase asem ye di kan o ka asem say prophet Dr. Ogyaba ene mofra o me di 13 14 15 o rebu o mo e di patumi dia meka no me change ma no ne kre enti dia na abono omo abono e besen akomo so se eye no kra se o rebu mo di patumi dia anya ohu so na mo se on ne bribi sa na ye ntwante so ana we to prophet Dr. Ogyaba so dia ene etibi se e boja ani moja ne di ehia ama abofra beto awutwa mu ana ade to prophet Dr. Ogyaba so rebu nkwada de a awurade ma emoja ne moja eni ehia ama ban ko awutwa mu da se wo bodua na wo refi se wo so wo ma ba ho we di obi boni sei na wo ankasa wo begu nipa nanim ase na nipa na ba out abekire ni nsem wo sister wo nte ho ase Satura wadi ni asoche kese a abefa nti awurade ma wo yafuru amfa bada enkosi na humobro asomfo na wo yafuru afa ba sa abofra no onane no menye yade omo abobo aboda meduabo na omo bo na besen akomo omo so efri se Ogyaba na nkasa betwa ebe bie na no kan ye se waji atumu
ene ne yere ne maso efri se me ka se me di mani hu ye yes of course me di mani hu ye enti dia me be kan ye bia ye ne kore Obed asem ni o Ezo obi vo Ogyaba for 14-year-old girl me yes the old girlfriend and Kofoka the old girlfriend case and I also evidence ama me suffocate and go dua no obo no kwa de esere keke o say Ogyaba yes ade na wo ka de a huso me mo so onye sa na de to so dia awo de awo mu bi de ne wa to na kese de say Ogyaba da ne ba be yarefo ese bebre say de ohuru video no acha so be da okay asem we on ha adwen kakra sa wote sa asem we say na ya na wa adwen yo sa say intimacy like just say enye nokore but me the mekan say sa asem we say no Ogyaba nkura no omunye omu frim if you say sabuo otubo da ho a etimi saba wo so enti bia na omo bono omunye omu frim because bia omo bono bia me de minim say Ogyaba ye minua sofo ye minua difo Ogyaba me pana sempa ba sa asem we say me ni say de omo ka to no so na ye no kore na mo sabe empanimfo say sa asem bi ho ni adanse a etwa bi na de adanse say ebi di kasi ama Ogyaba be ka say wanya ntabo true is the say now masa ba bontin be da say yetime defend Ogyaba nan ka sa asem no kura ba her kani kwa say nan ko Ogyaba obe kasa ai ama o kan say bi magana futu mani bi so but me de me kan say munya Ogyaba oye odifo a be penasem and some of what kan say no kura dia won hwe bibi na sanya no kwan so bia ene mo mane nya no kore enna omo kan sem gunu so no we na nipa because I say Bible no be see Moses emra elon ene adifo ni bi kaseti a Moses no Bible say onyankopon ba kwata ebegu Miriam eni elon ene so manka asem no ye no kore na omo ka de me pese me kan say obi a wo ye nyame difo no na sam ka no ya na ye different okay e mo so wa fun pa nyame na wa fun no enti ni pension kan ni pension na ni mase yeah na mo de me ka che ye nua ana say me nua Ogyaba ne say prophet Ogyaba ne say me say na ni die kwan so say na sadia ene wo hwe ni ma ye no won say na ogun na me duma ho fi ogun na me duma ni adifu duma woni mase e basa na sabi o de adifu anim aditwiri fam e basa na gidi nipa wo adifu mu se e be kwa adifu nchen akwaje mwa na say adifu boaye no na e to fam unim say again no nko a there is this second video okay Obed bi nso TikTok ho a ebiem o say oko Ogyaba ho ene we be prophet Ogyaba maniska keniama ye be se ko ba do kura keniama ye na ugu na me duma ni mase Ogyaba maniska ye di fo na ye nso na me adom na me edi eye aduma na nyankopɔ e basa na sebe o magidi a e wa di fo mu atofom o de tie we also maniska say 5,000 second one say 7,000 na sika ni ba ye chiro Ogyaba say sebe on fa ne be man tu nanum tafere we de nya no kore bisa boku jaja no kore o say asem we de ntimi si na me na me ka o oba ni na ka Ogyaba edia owe me say oba ni say mo nyam owe ni ba dia woduri odi fo nyam na me ka o adam akuta ni gana fo ba jinadi adina gidi na ewu asem mu oba ni se wo mfa fatima koyes ene no kore oba ni me ka o be man tu nanum oba ni gwa na o ka sa wie no na na koda ba ko so asa abade oil asa be kese oba no na omudi abode na ya na yem ngongo no o si so Ogyaba aye de a fine Ogyaba aye da wo ka de a fine so onye ye
na wo de to no so dia e be we ankom so wo de ankom go video ni ba we for yes I do video na emra de ma asem o Ogyaba be kan okra na so Ogyaba wo CCTV camera e wo ne ho a on famra tare a me ko na ehemi ade enya bad o pacha enya bad me pew me na me see Ogyaba no so ya ampa so ye sofo a o nyame nipa ampa on fa me ne chat from head to toe nyinambra when one family me choy nko ama on fa no ne de mbra on fa bibia from head to toe nyinambra from there now we go share no office na what happened me patcho me go share no office no e no o ka kire me say ohun ye me fe papa kaminya kranka mama o me bro job sesia. So kind of so there be. This is our first time in me so maybe minim sesa na me ba be. Enti no. Ondo de o ma me nko next time no. Because me ko no me the taxi and the call enti na brand so chen me. Brand mama brand na nko. Ti na brand e chen me. Na me ka chen say taxi driver si abonten. Ye ba ya che pant no. Ondo nja me na me nko. E wo mo on frame me. No so okay. And o ma me quite envelope. O ma me white envelope and me dance na me dey me free office one na me call ye white envelope no be emu se sika nese me patcho na 5k ne dia 5 million 5,000 me patcho 1 million patcho na kwa asore no ukobo afole me afore okra me mbobi one to collection there be and what say twam ade 50 million me patcho do one pamu anua and one more patcho there be asem wo hu see what happened enti no me drew fear na me chat ne say me patcho me drew fear no so okay se mo mante ne nka biem me so man friend biem ansa na the next year mu ho year after year and oba chat me say na wo mani jon ho pa o enso no anezi na won pese mehu oba me ha maka bia unfi me anezi na won pese me se hu nam so that is how pese me sa ba checha me sa ba no so okay na wo ba me pa chwan ti me ko no e na me sa ne me nua e koye mi sister kakraka bi e friend na wo chi ka bi sa wo ho e no Ogyaba pe ma ka se do Ogyaba na me ba ga no am ya twempre me so ba o ku me ba bi asoso yam koma ni mi sister ne koye since you quiet the same thing or my first office Steven so sa to we die me am si no first am e ba ho papa person man blow job to we am me ko me nim de o person o de ye me it would be good ni me nim mi sister me so mi sister san na mi sister ni na ra office wo ma me ka say me nim mi sister ra ho na fe papa na magem utum se papa no na o expect sa Eradi nhyira nipa bi asa abere wo hwa me nsemi twagu social media so yes Ewuraba bi a wa betena ntentan fidie no so kasa se one Dr. Ogyaba Shiama Dr. Ogyaba oni ni Shia Dr. Ogyaba man 5,000 the second time one Dr. Ogyaba Shiama Dr. Ogyaba man 20 million and na 7,000 and na kanisika na ni titiro ne se before said Dr. Ogyaba di sika ne be man no o se doctor so hia BJ afro no Ewuraba no ho na chese doctor na request BJ afri no ho na wura tie me baby a otenten tan fidie kase no so a wu twantro kase baby a ya chechere aboa no ho na yesane no kura won sam ni mo no konna koka before it's too late because when you say sama wo kan nkrofo bi na hye wachi na wu twantro agu papa na nim ase be ka sama kire Dr. Ogyaba unim nkrofo mu didi ne nsam inyanka awisia ne akunafo ena papa we hwe wo mo eti wugu papa we yanim ase ama nyanka ne awisia no ede no musu befi hye mawura I better say obekọ no aka no kore se nsam a wo ka no nkrofo bi hye wachi unim se nsam a wo ka no no kore bi anim ayantro na wutwa to papa no so se wo be sai na nim onyam wo be gu ni hu fi because na won sam na ba social media woni say ensam a wo ka to Dr. Ogyaba so say ono ma wo ma ni BJ no eyetro
When say papa no kura woni ni hia ma o ma o sa 7,000 na wo ka no na wura tie san samwa wa kan fa doctor Ogyaba ho no say ya no kura wo so san samwa kan fa doctor Ogyaba no say ya sa na tie a wo soro ene asase eni ne doctor Ogyaba ntamasem na say wo soro di na say wudi be mo dia maami wo so batitie me say san samwa wo kan fa doctor Ogyaba ho na wutwa ntoro kese we ato doctor Ogyaba so say ono so fu panyi ono enka nkyira wo say man BJ won kan kyira wo no nhia ye emma wo man oma wo 7,000 wo man 5,000 yedi kan won sama 2,000 yedi kan asika ni nyina 7,000 san sama ho kan say ye toro dia ene ya mawura mi gina se nyame ko a na mi gina so nyame difo na me pega won sra we sani ya Bible kasa no me fra ahonhom e wo soro otwa bi aponte asefo na me fra ahonhom e wo fom me fra ahonhom atiniam me fra ahonhom e wo mframanan mu na me gina twa bi aponte asefo anum asam wasam 109 me de kesel so ba ba kan no kora numi we be firi wa batiri so atofom ba se ba bi abegina ena hu gina se ya wo kan ya no kora dia ene atie eno me nsam a efra wurade nsam a ebai ebetoa wo fie ebetoa wabusia na wasifo nyina abaya mobo gina sam 109 so kesel se asam na o kan fa doctor Ogyaba no se nukura bia nimu a brabonten beka se nukura bia nimu a brabonten beka ori mo video ni se o se boa ene wa hunu asebe na o ka o se bia abeso kele ko de ni ai o so fa ni be mo ntu no no ntafre ene se ni BJ no Asambe kurani say o so baka ene asam we de mi hunu kakura but the American say mesres asam we de yenim gwase na se etisadia ene prophet Ogyaba on ni mayi na ye be na kura ni bodia no ka say so Ogyaba ya because on say senka o hwe ni papa mu dia ko beka say same papa Ogyaba ye dia ene enko no so ba se wonya edie na wo de to dia wo so ba o so Ogyaba ye dia Ogyaba o de chesa wo no kura say wo di say na ye enti no de meka nyina ne say enkura no so omunyo mu fi ni baby mu efi say dia na wo bono say etisa e bia wo ni because o papa no say wo koya on fro say dina because bien ni one more leader na say wo fuma na wa ye bibi na be ka che na kora be fro say bra na me ye we da bi enti mo man tienfu papa na nkasa nu enti ono wa kasa be defend na ho kasa enye no kora enti e bia ni pass me say wo ye ebia sense dia no onu an kasa be bodua because asofo mo dia ba obe kese dia ni ehunu but wo mo na mo kese no papa dia nya no kwaso no ebia na se no kwaso na wo so no sabe dia yiye no ebedu ba go betime nya ho asotwen okay na wo mo kan sam so se Ogyaba aya o mo sa no o mo nya careful okay sente sa enwu mi bo mo sa no odin because Odifo bia o Bible according to Bible from day to Revelation emponem na ye penso na onye mfuso ntie nipa bi kasa tie ne bia wonya asotwen na asotwen no ba enya wonko a etre ko sebe wo wonto ato aso so okay if you say onyame nipa bia na odifo bia no se wo ye mfuso se wo mfuso onyankopon odinamia koma so okay so wo fom na because Moses no wa fun pa but Miriam any alone Miriam ekatati abahwe Yakobon ye also not the way nenye yeah enti bia the prophet Ogyaba ye na bia mintimi nkasa no kore na se no kore so a onye Yakobon temasam okay enti no we ni ba se nya no kore so bia enye ma no omunye careful but den kura no so no omunye careful na the message say the ekora no waden entimpani fo mbrem se betumi kura na nka Christian council mbrem na ntu papa Ogyafafo yennia Ogyaba obi bia Ogyaba ontunufu onun ka bibi nchense ye sremo se bibi koso kokoro mu a o nyama ni yenna ogunya meduma mfi ogu asofo ni mase titu ni adufo e ba se didi ewese wo
ɛne nipa wɔ mu no ɛtɔ fam obi kura bɔ odi fo wa na osuro enti ɔmo hɛ ni ma ye ɛnyɛ prophet Ogyaba nko odifo bi a wotie mi na wote saa no anase wɔn so wɔ bibi wɔyi bibi okokoro mu no ɛnyɛ ma ye ne gyae ɛnyɛ ele sɛ nyame aso twen ebetimi aba wɔ mame na wase nyame nhyɛ nipa odifo Obed wakasa wakasa ni akwam tia ma wuzu wakasa munyai munyai yeah presenters no ya ho ba se wa mutibika ye nyanya bijuwa ye nya sofo wa presenter bi ko wi obi a wa ku sekedi etika mo di asofo di afasa de na ma mo eti munyai ga de ma no de munya ma ye ai asama iro But in the you can be this you mention not to be so for Obed, odifo Obed asante. Or spiritual deep spiritual direction. As a hurry man down so on the chiri out the fabra the deep spiritual direction will be more or hurry man yina to be chat. That was what we had. Poku one TV no look sorry Poku Kofi Poku Ogyaba asem ko ama me hu de menka. Kofi Poku ni amene wase fa wonsi Kofi every year de gina camera na chichi me ba fra. Ya mention not to be so. But menka jo mama President, I say Kariano, Edundundudo. You said you fix it. Fix it by your own time. No be I Kavana. I say for fashion say body. One I can so fix it, irrespective of the MP before I. Yeah, my na Kariano GG Kakra Ejubem. I wish I don't tell you, Joe. You're the best. Makwaba eba KB Logistics. Tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nyoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se enyoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De friend no door to door ebi o se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nyoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de 7 to 10 days and I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free ho ababe drew o mami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko anase empo no ota akọ no nenso ko bia wani ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni yen kasa ye fawo e de wakɔ company nan kasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place a convenience efie no wɔ nipa dodo a efa ne senti no first come first serve basis sɛ o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi sɛ o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu amount sɛ de be ya obɛti ase na wankwa nkɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi ba na bo sɛ ye de no wo from especially with your services a yes render aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahye unkran sɛ KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da sɛ o pɛ ne ye di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobetumi afa na wo ne ye di nkɔmɔ KB Logistics ne ye wo hia no ɛno ne ye bɛyɛ ama wo